Vesna je inženjer mašinstva, ali je sa samo 28 godina morala u penziju zbog invaliditeta, koji je nastupio posle porođaja i 5 operacija karlice nakon toga. Tada je odlučila da život nastavi kreativno i, kako kaže, dogodila se ljubav na prvi dodir sa svilom. Važno je raditi, biti strpljiv, godinama se usavršavati i na kraju sačekati pravi trenutak da iznesete ono što imate da kažete. Izrađuje i oslikava unikatne lampe, nakit, napiše i po koju pesmu. Ipak, dodir svile je, kaže, čini živom i to je pokazala svojom prvom samostalnom izložbom. Organizovanje moje prve samostalne izložbe Slika na svili je karika koja mi je nedostajala svih godina i to je jedan nastavak u lancu mog kreativnog stvaralaštva. Reč je o radovima na svili, izrađenim u tehnici batika. Znamo da je batik, da su najbolji radovi nastali na javi, da je to nežanska tradicionalna tehnika i retko se radi kod nas, ali eto, ona je tu našla posle jedne radionice svoj način izražavanja u vizualnoj umetnosti. Svilene šarpe i mareme oslikane različitim tehnikama pokrivaju, otkrivaju, oživljavaju u dodiru sa kožom, ali pre svega ispunjavaju radošću život kragujevačke umetnice.